امروز 12 دکبر است و شما در پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، در 15 دقیقه دیگر این موضوع را مطرح میکنیم. تحقیق کشتاری عائله ششم در کونی بادام ادامه دارد، ولی قاتل دو عائله قبلی به حبس ابد محکوم شده است. در حالی که اصلاح بدستان سوریه با آتش زدن گوری حافظ اسد پیروزی خود را جشن میگیرند، کارشناسان غربی از تلاش‌های احیای داعش نگران شدند. و در فرخار موسم بزکشی آغاز یافت. چوباندازان محلی رسمی بابایی را حفظ میکنند. میره یک برالون میشود معرکه بانومد میمونه. هم خیلی اقبال. در جریان پیگیری کشتاری عائله نعمت‌فا در شهر کونی بادام که در چند ماه آخر ششم عائله هلاک شده در این منطقه می باشد، خبرنگاران ما عاید این حادثه ها اطلاع نو پیدا کردند. دادگاه عالی تاجیکستان یک ساکن شهر کونی بادام را با اتهام قتل دو عائله به حبس ابد محکوم کرده است. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، مراد ستارов پاسبان مکتب دهه سنجیدزوری کونی بادام بود. نظر خودش و پیوندانش به حکم دسترس نیست. نزدیکان برخی از کشته شده ها به قاتل حقیقی بودن او شبهه دارند. مولا رجب یوسفی با جزئیات بیشتر از دوشنبه. حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان آخر ماه نوامبر صادر شده. رادیوی آزادی تصدیق خبر را روز 12 دکبر به دست آورد. به اطلاع دریافته پرونده مراد ستارov را یکی از دادرس‌های کلیگ حربی دادگاه عالی بررسی کرده او را به حبس ابد محکوم کرده است. مرافعه ماه نوامبر در بینای دادگاه ولایت سوخت برگزار شده است. روز 12 دکبر در دادگاه عالی تاجیکستان گفتند با سبب قوه قانونی نگرفتن فعلا حکم را شرح دادن نمیتوانند. یکی از ساکنان دهه سنجیدزار که همسر و دو فرزندش آخر ماه می امسال کشته شدند به رادیوی آزادی گفت نزدیکان کشته شده ها در مرافعه مراد ستارov شرکت داشتند. با گفته این همصحبت ما، ستارov 42 ساله در مرافعه گاه میگفت که کشتار را او کرده است، گاه میگفت که نکرده است. این ساکن کونی بادام گفت ستارov با چند اتهام از جمله کشتن چند نفر گناهکار شد. این همصحبت ما هرچند از حکم شکایت نکرد، اما با اشاره به ادامه یافتن کشتارها در کونی بادام به قاتل اساسی بودن مراد ستارov شبهه دارد. کوشش های رادیوی آزادی برای صحبت با نزدیکان و وکیل دفاع مراد ستارov بی نتیجه بود. به گفته چند ساکن دهه سنجیدزار، ستارov پاسبان مکتب دهه بود و ماه ایول امسال دستگیر شد. رجب یوسفزاده گزارش میداد. این کشتارها نگرانی ساکنان محلی را به میان آورده است و کاربران شبکه‌های اجتماعی طلب کردند که مقامات گناهکاران را پیدا کنند. در شهرداری کونی بادام تلاش کردند ساکنان را آرام سازند و گفتند این کشتارها به هم پیوند ندارند. مسئولان مقامات محلی میگویند قسمی از چنین حادثه ها به جنجال های خانوادگی ربط داشتند و تحقیق دیگر حادثه های ادامه دارند. هرچند درباره انگیزه های این کشتارها خبری رسمی نیست، ولی نزدیکان هلاک شده ها میگویند در برابر قتل های بیرحمانه آنها باز از داخل منزل هایشان پول و مالی زیاد نیز به یغما برده شده است. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. دیروز شورشیان در سوریه گوری پدر بشار اسد را آتش زدند. در همین حال از سقوط رژیم بشار اسد 4 روز گذشت و نگرانی ها از خلای قدرت و خطر بازگشت گروه دولت اسلامی یا داعش طرف بیشتر به گوش می‌رسد. گروه دولت اسلامی را در مجموع چون نیروی ارزیابی می‌کنند که در دوام سال‌های زیاد دیگر خود را از دست داده است و جنگیان پراکنده‌اش در دشت‌های وسیع بین عراق و سوریه پهن پریشان شدند. ولی خطر فرصت طلبی و تلاش بازگشت به قدرت این گروه در سوریه امروزه هرچی بیشتر صدا می‌دهد. در این زمینه چند کارشناس غربی نظر خود را با رادیو آزادی در میان گذاشتند و حالا از همکارم خیرامان بقازاده که با ما در استودیو است خواهش میکنم نظر آنها را برای ما و شما خلاصه کند. بله شهلا، سلام بینندگان ارجمند. واقعا هم هرچی بیشتر این نگرانی به گوش می رسد که جنگیان داعش با استفاده از خلای قدرتی که در پی سقوط رژیم بشار اسد ایجاد شده است می توانند دوباره جای پای خود را مستحکم نمایند. سال 2014 وقتی این گروه قسمت های کلان را در قلمروهای سوریه و عراق تحت نظارت درآورد و خلافت خودخوانده اش را اعلان نمود، تمامی جهان را در حالت ترس طولانی قرار داد. در صف این گروه یادتان باشد نکمتر از 3000 شهروند تاجیکستان هم بودند. سال 2018 این نیروها در مجموع مغلوب کرده شدند
вале Фотима Айюб, як таҳлилгари масоили ховари миёна дар Вашингтон, мегӯяд доиш як ҳаракат ва гурӯҳест ки худ ба худ метавонад тағйири шакл карда дубора эҳё шавад. ба гуфтаи ӯ ин гурӯҳ метавонад аз як камбуди ҷиддӣ истифода кунад ки он нобаробарии қавмию динӣ дар ҷомеаи Сурия мебошад. ин нигарониро нирӯҳои демократӣ ба раҳбари курдҳо ҳам баён мекунанд ки амрико онҳоро ҳимоят мекунад. ин гурӯҳ ҳоло дар шимолу шарқи Сурия қарор дорад. Эн Спекхарт, раиси маркази байналмилалии таҳқиқи ифродгароӣ дар Вашингтон, мегӯяд ҳоло доишиҳои зиндонӣ умедворанд ки озод шуда дубора аз пайи эҳёи хилофати исломии худ мешаванд. خب با تا حال ما دیدیم که مقامات در اروپا یا آمریکا احتیاطکارانه درباره سر کار آمدن گویم صاحبان یا رهبران نو در سوریه نظر میدهند. تا کجا آنها تهدیدهای داعش را جدی ارزیابی میکنند؟ آنچه که مورد ذکر بسیاری ها است این ادامه نامعینی در قدرت از زمان به دست گروه هیئت تحریر شام در روز 8 دکبر گذشتن کشور است و پنتاگون هم همان روز گفت شروع از 8 دکبر نیروهای آمریکا ضد 75 هدف از جمله مکانهای معروف به قرارگاه‌ها و پایگاه‌های داعش حمله‌های دقیق و مشخص انجام داد. واشنگتن از سال 2014 رهبری ائتلاف ضد داعش را به دوش داشت. سال 2019 مؤسس این گروه ابوبکر بغدادی و بعد رهبران دیگر آن را به قتل رسانید. و با باور تحلیلگر دیگر داعش ایمن التمیمی اگر ایالات متحده آمریکا همین گونه فشار را بالای داعش توسط حمله‌های هوایی ادامه دهد، امکانی تحت نظارت نگه داشتن وضعیت وجود دارد. تشکر بینندگان عزیز. خیرمان بخوازاده بود با هشدارها از احتمال بازگشت داعش در سوریه بعد بشار اسد. سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یان بوکین سرباز پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان شکایت دارد که در جنگ ضد اوکراین وضع سلامتیش بد شده است و بنابراین نمیخواهد دیگر در صف ارتش این کشور خدمت را ادامه دهد. اکنون نسبت این سرباز 22 ساله تشخیص‌های علاوه‌ای گذرانده می شود که جنگ تا کجا به وضع صحتیش تاثیر گذاشته است. با قرارداد ستانی روس حالا او را از دوشنبه به روسیه فرستادند. شیر ظریفی و امیر ایسویف در این باره گزارش می‌دهند. بعد بیشتر از 2 ماه بحث و بررسی پرونده یان بوکین سرباز پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان او را از دوشنبه به یکاترینبورگ فرستادند. این سرباز را در یکی از بیمارخانه‌های یکاترینبورگ بستری نموده برای معلوم نمودن وضع سلامتیش معاینه خواهد شد. با مادرش اجازه ندادند که او را ببیند. Вчера я его встречала в аэропорту. дирӯз ман ӯро дар фурудгоҳ пешвоз гирифтам, аммо роҳбаладаш нагузошт ки бо ӯ гуфтугӯ кунам. албатта ман нигаронам. медонед аз кузбасс барои пешвозаш омадам, зеро ӯро бегуноҳ айбдор мекунанд. ӯро ба оғӯш кашидаму хостам ҳардуяшонро ҳамроҳи роҳбалад ба меҳмонхона даъват карда бо хӯроки гарм зиёфаташон кунам, зеро парвози тӯлонӣ доштанд. аммо роҳбалад асабонӣ шуд ва гуфт ки ман набояд бо писарам гап занам. ана бинед, илова кард ӯ. ба ман фармондеҳ навишта истодааст ки модарро ба назди писараш намон. яъне бо ҳар баҳонае мехост ки ман аз писарам дур шавам. ман ба ин система эътимод надорам, зеро ҳама пайроҳаҳои ин дузахро тай кардам. ман ба ҳамаи ниҳодҳо, вазорати дифоъ, тандурустӣ ва ғайраҳо арз кардам. Я прошла все министерства обороны, здравоохранения, все, что можно было. далер қурбонов вакили мудофеи ян букин шикоят дорад ки қабл аз қувваи қонунӣ гирифтани қарори додгоҳ дар бораи ба екатеринбург фиристодани зерҳимояаш ӯро ба ин шаҳр бурданд ки дар ин бора ба зинаҳои болоии мақомоти рус шикоят кардааст. мегӯяд иттиҳом нисбати букин беасос аст. ҳангоми пурсиш букин зикр намуд ки қатъиян бо айби эълоншуда розӣ нест, зеро сари вақт барнагаштан ба қисми ҳарбӣ гуноҳи ӯ набуд. ӯ ӯҳдадор набуд ки чиптаҳои ҳавопайморо барои самти шаҳри екатеринбург душанбе аз ҳисоби худаш харад. дигар он ки баъд аз иштирок дар задухӯрдҳои мусаллаҳона дар соли 2022 сол саломатии ӯ хуб набуд.
дороҳои таъиншудаи сахттаъсир истифода мекард ва дар давраи саривақт барнагаштанаш танҳо ба муолиҷаи саломатиаш машғул буд. худи Букин дар суҳбати қаблияш ба радиои Озодӣ гуфта буд, ҳама чиз моҳи марти соли 2022 сар шуд, замоне ки вай ва ҳамхидматонашро аз пойгоҳи низомии Русия дар Тоҷикистон ба ҷанги зидди Украина бурданд ва ӯ ҷароҳат бардошту натавонист сари вақт ба Душанбе баргардад. дар ин ҷо пойгоҳи 201 Русия дар Тоҷикистон, аниқтараш дар Душанбе ҷойгир аст. дар ин пойгоҳ касе ҳозир нашуд дар робита ба қазияи Ян Букин суҳбат кунад. онҳо гуфтанд ки дар робита ба ин мавзӯъ баъдан муроҷиат кунед. ҳоло маълум нест сарнавишти ин сарбози рус ки аз 5 то 10 сол зиндон таҳдидаш мекунад чӣ хоҳад шуд. Ян Букин фарзанди ягонаи оила буда то ҳол хонадор нашудааст. модараш дар шаҳри Бачатскии Кузбасс зиндагӣ дорад ва мунтазири раҳоии писараш аст. русия дар охири моҳи феврали соли 2022 бедалел ба Украина ҳамла кард. радиои Озодӣ пештар дар бораи ҷалби сарбозони пойгоҳи 201 Русия ба ҷанг гузориш нашр карда буд. пойгоҳи 201 артиши Русия дар Тоҷикистон бузургтарин пойгоҳи хориҷии нерӯҳои хушкигарди артиши он кишвар ба шумор меравад. ҳоло меравем ба вилояти Хатлон ки дар он ҷо имсол мавсими бузкашӣ барвақттар шурӯъ шудааст. маъракаи бузкашӣ ҳар сол аз моҳи январ оғоз ёфта то ҷашни Наврӯз идома мекунад. ҳамкорам Маҳмудҷон Рамазода мегӯяд, ин дафъа дар майдони бузкашӣ дар ноҳияи Фархор човандозҳои зиёде ҷамъ шуда буданд. майдони бузкашӣ дар ноҳияи Фархор човандозҳои маҳаллиро гирди ҳам овардааст. ҳаводорони бузкашӣ аз тамоми минтақа барои тамошои ин бозии қадимӣ ҷамъ шудаанд. дар миёни човандозҳо Нодир Тешаев яке аз ботаҷрибаҳост. бо вуҷуди он ки чандин маротиба тасмим гирифтааст бузкаширо тарк кунад, вале мухлисонаш ӯро аз саҳна дур намегузоранд. бизи чӣ надода шӯҳрат, як ё рафтдорӣ, як шуносои мухлиси зиёд дод. Дигар чӣ метавӣ? Biz ягон кас ягон чӣ фоида намета. Фақат ё рафиқ мухлис барои ҳамаи меҳнати ҳар як човандоз барои мухлисай. ҳар як варзишгар фарқ нест дар кам намуди варзиш аст. буз дар майдон бештар байни човандозони ҷавон даст ба даст мешуд. вале дар нисфи рӯзӣ Нодир Тешаев тавонист бузро ба даст орад. бо маҳорати худ ӯ бузро ба марра расонд ва соҳиби ҷоиза шуд. як бор алол кем ҳайд се марта як бор рафтем қатибачо хубозмоӣ кардем. аги маърака гӯй мешавад мера як бор алол гӯй мешавад маърака ба нумуд мемона. як хеле иқбол. ҷоизаҳои ин бузкашӣ аз 100 сомонӣ сар карда то бузу гӯсфанд иборат буданд. ҳар човандоз талош мекард то соҳиби ҷоиза шавад. тамошобинон човандози дӯстдоштаи худро ташвиқ мекарданд. дар ин бузкашӣ човандозҳои собиқадор низ иштирок доштанд. алиҷони човандоз бо худ навасаашро низ овардааст. ӯ умед дорад дар оянда навасааш човандози хуб шавад. ай бишорадӣ хилмон булой астем майда уну чени бобуали будем хонада аст буд ҳамин аспа парвариш мекардем. номи акамон акаш ҳама човандоз ном ба номи Фархорда буд. дар Тоҷикистон ҳар сол дар фасли замистон майдонҳои бузкашӣ ташкил мешавад. ин маросим дар ноҳияҳои гуногун то Наврӯз идома мекунад ва бештари соҳибкорон онро ташкил мекунанд. дар пушти сари ман майдони бузкашӣ ташкил карда шудааст. нафароне ки дар ин майдон иштирок доранд мегӯянд ки ҳар сол майдонҳои бузкашӣ дар моҳи январ ва феврал ташкил карда мешуд. аммо имсол нисбати солҳои қаблӣ майдони бузкашӣ барвақттар ташкил шудааст. ба гуфтаи онҳо як сабаби барвақт ташкил шудани майдони бузкашӣ дар он аст ки фасли сармо ва моҳҳои сардӣ пештар омадааст. бузкашӣ танҳо як бозӣ нест, балки як суннати фарҳанги қадимӣ дар Тоҷикистон аст. ин бозӣ дар байни мардум ҳаводорони зиёд дорад ва ҳамчун як варзиши миллии муҳим маъруф аст. маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, аз майдони бузкашӣ. бинандагони азиз, фурсате ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ташаккур аз якояки шумо ки то ин сонияҳо моро ҳамроҳӣ намудед. худро эҳтиёт кунед азизон ва худо нигаҳбони ҳар яки шумо бошад.